social media. Yes. Matuko marari hoi. Visibility for some of us was near zero. Visibility. Niyo thiko ici ni ugutwika popular or out of your own volition. Yes. O kuthira data. Niguo. Matuko mu mateneri. Ni kwe family nyingi muno tugikura. Matagire ona omwe wao ongerekana TV-ini. Niguo. Majority actually. Yes. Yeah. Tondu gicagi kuja kugia twikire ni mwaigwika TV-ini. Yes. Kana gatheti-ini. Yes. You see there was very limited media. Kware print ya gatheti, radio na TV. Peke yake. Utwike tebere picha yaku gatheti-ini. Ona ko ni kuyora iyaga. Yore. Ore ni popular. Akora wito wesai. Betoro karuku. Oiro gatheti nende ya maandamano ma saba. Undu ucio kota hauri andu muno gicagi. Gatheti. Hau. Gatheti kwaja front page. Oete. Madegi. Tene kugia media appearance was next week online andu matia imaginaga. Niguo. Ona gutie mundu athina no horo ucio. Ona ndungikerio uguo urote ati no igwike radio ini ukiani. Yes. Ai. Ati muiweke munane na ndema bombotera. Mukira na atia. Yes. No andu ni matuma thabari kumwo Nyandarua kuria Karamtoni kana Ndogino. Yes. Uke ASK showground uthie kibanda gia KBC ukare raini ya game. Mageithanie. Na raini yo yaragwo ndaihupio. Na roithia ndwaya. Yes. Nataka nimsalimie mama yangu na baba yangu wakiwa kule Olojololoko Nyandarua. Sisi matiki understand. Waragara ini showground mathaa maya. No manya ona rimwe gawatiriri. Yes. Toru uria we mutagasaji wa Zam. Ni alisali manga. Yes. Yes. Kana ni uria we hau akora riu andu aya ri. Ni aingi na ni magibindi kia ngeni kia ndagika 20. Yes. Riu ona mwathi mutie riera ini ri. Akuo microphone. Mageithanie. Yo fair. Akuo microphone. Oya na kindu gitao riri. Ego boost. Uri ukiwaro wageithanie ready. Wai dada ya. Wewe watiga wera andu kuri. Hai nyanya ine. Mwakoro mweki. Muthikiririe. Maure thengi jamaa higa. Wacho kana mucio kamuri ati ni mona njiguire ko. Sasa ndio igwika. Waiguire mera cigano. Oya ndwari mitambo ini. Rwere gwakire mabingwa wa salamu. Nani acio matiagitindagirwo makiara raini. Akina John Shoto Mnyororo. Sorainya Kiango Momanyi. Vincent Baba Brenda. Sauti ya nyoka. Mare kuo. Acio ni moe kaine. Na ni mai na salamu clubs ya oginya bora bora ha kawagware. Riu we umete kwa nyuka mahuhari. Wala raini akinya kuo kwa jeshi ri. Kana raini athonga. Ugathi ukihacaga ukirithia no igithuriro kiro kirakuhiga. Mama yangu na baba yangu wakiwa pale Nyakahula. Leo crowd. Yes. Nataka nimsalimie ndugu yangu akiwa Mombasa na dada yangu akiwa maeneo ya Eldoret. Wakijagora kibidi kile kile tena. Leo no ego boost morali go boost. Nani mwingine? Nani mwingine asalimiana. Majina yao kamili. George Tony Muragori. Kutoka Nyabale pale karibu na Magena. Salamu yangu ya kwanza imwendee mlebo wangu anaitwa Papeshwa. Ujumbe nimwambie nitakuoa siku moja. Ndio ni wewe auti muru wangu. Ndio ndo nea. We. Sao ni ya TV ni ya mbere. Inakuoni. My late father ri. Great one. My late father to ni ahinda iri. Worocho ni wa muhire ego boost ni memuno. Akuonite. Era andu we are celebrities. We are celebrities.
niona anathiete uruto ruma late brother akoretwo nake kwa jeshi ena biraru ena mundu riu celeb uroka hari uguo kiria tena kuonwo TV kana kuiguo haha radio-ini wariti no tithi kuisha you can even do a vlog of your own we hari ori ona we shamba no ari TikTok na options nyingi tari kwaje kungia twekire yusi ona na wamemereke tene ri matia network yo nene tukiga ri kiuma gya KSP ri we shukuru iria mathiaga aira mathi hane rubi primary magathi agakani eoko ona ndungia roti ati no moke kwanyu ti moke iyo githunguri kurati mwanafunzi bora Ora macenjia for the better ma tithi kurenga thiti ona muthuri akirugamagia nginya athuri ari angi mudoro murona haha oyo ne Sylvester Kongo Sylvester Kongo ndagaithagia kika wa Kimani niwe ithe oria wi ngavana tha ici na Ikuru twathaithanagia nake nake urona haha ni nyanja nake ni general Kayama twahorirwo mbica ĩno 1988 ndio ndio amirengereire uguo nake mekira nginya lamination aturi aririkanaga ikicio no gikiona ngatheti-inĩ na nduri yaguoria iyo riri ngatheti radio ucenjetie sana etigeretie dakika 17 thaa 10